Mteni, lingabe linjani Mteni ngokuduke ngendawo. Ngithemba liphilile kakhulu. Hayi, siphilile. Siphilile kakhulu. Okhuluma lapha nguThemba Ntube. uThemba Ntube ezalwa nguBekithemba Jesfield Dube. uBekithemba Jesfield Dube ezalwa nguJack Sibhalwa Dube. uJack Sibhalwa Dube ezalwa nguNdabambi Dube. uNdabambi Dube ezalwa nguChochoma. Ngithe ngize kini ngibuye kini njengokwethembisa kwami ukuthi ngizobuya lemiphumela yokudingisisa ngembali yakwethu. Engakwenzayo ngincediswa ngumtshana uSiphambaniso Dube. Imbali le ukuyidingisisa siqale ngomnyaka ka 2001. I think ngoSeptember 2001. Sidinga ke indaba le nje sidinga ukuzwisisa ukuthi kathi imbali yakuthi ime kanjani, ingaluphi uhlobo. Njalo sidinga ukuthi nje sibe lolwazi, lona lolu lwazi oluncane ukuthi sibe lakho ukuthi siludinge, silugogose, sizame ukuthi siluncindezele phansi. Intshukuntshu yokuqalisa indaba yembali le ibivela nje kuntshukuntshu ukuthi imbali into engiyikhuthaleleyo. So ngangidingisisa ke ukuthi ngazi kuhle ukuthi imbali yakithi ime kanjani. Njalo sesibona abadala abaningi sebahamba, njalo ihlekane eliseleyo lelo ukuthi lisincede lisithungulule kumbali lesazi ukuthi kume kanjani. La nxa singasoze sazi konke, kodwa ke khonokho kuyingcosana esiyabe sikutholile kuyabe kuqakathekile. Ngikubeke futhi obala ukuthi ke ngangisebenzisa uSiphambaniso ukuthi ahambe ayedinga ulwazi lolu ebadaleni. Phambidlana lami ngike ngaphathaphatha ukukhuluma labadala kwezinye indawo, ngaphinda ngaphathaphatha abantu esigxingini se-WhatsApp ukuthi sizwe imbono abangabe belayo or lokho okuncane abangabe bakuchathekelwa ngabanye abadala, abantu bakubisile. Ngaleyo ndlela ke ngizokubeka ke ukuthi i-update le ime kanje. So ngizahamba ke ngifake injongo zalolu xhwayisiso. Ukuthi ke ngingafaka ke injongo zalolu xhwayisiso, ngibe ke sengichaza ukuthi ndlela thizeni engazisebenzisayo ukudinga lolu lwazi. Ngasebenzisa ndlela bani. Ngasuka lapho ke sibe sesisuka sesikhangela ke ukuthi senza njani ukuthi size sithole lolu lwazi. Sadinga yini imvumelwano kulabo esasidinga kibo ulwazi. Ngesilungu abathi bona i-consent, kuthiwa i-research ethics. Kumele kube le-ethical aspect to it, ukuthi udinge ukuthi ebantwini lawo bayavuma na ukuthi udingisise lolo lwazi, njalo bale capacity na yokuvuma yokuthi udingisise lolo lwazi. So ngenye into engizoyithintathinta kancane, ngizophinda ke ngibe sengithinta ke ukuthi ulwazi lolu lwathathwa njani, ngaziphi indlela. Ngibe ke sengibuya ke ekuthini njalo lwathathwa kuziphi izigaba ezikhona lapho eziqakathekileyo esizibonayo, isigaba sezenka lesigaba sakonkosikazi. And then ke ngizobuya ekutheni ke kwase kuphuma ndikimba bani, kwase kuphuma ama-themes athini. So ngizaphathaphatha ngama-themes aphumayo ke lapho
ukuthi ezenka lapha kuphuma ama-themes athini from inkulumo lezi esizirekhode ebadaleni. Enkosikazi lapha kuphuma ama-themes or indikimba ezithile. And then-ke ngibe sengibuya ekutheni ngikhangele izihlahla eziphuma kundikimba lezi engathi khona ngama-themes or concepts aphumayo kunkulumo zonke lezi esasiziphethe ziphethwe ngabadala besinikeza ulwazi ngendlela ababona ngayo, ngendlela abananzelela ngayo izinto kumbe ababelokhu besakhumbula ngayo. Singakhangela-ke lezi zihlahla eziphumayo, sesikhangele konke indikimba zasezenka, indikimba zenkosikazi, sibe sesikhangela-ke izihlahla eziphuma lapho lokuthi izihlahla zefamily lezi zime kanjani. Then-ke ekucineni-ke sesizakhangela umcubungulo ukuthi ngasihlahla ngasihlahla sinye sisikhangele isihlahla lesi ukuthi okay, abadala bathi kumi kanje ngalo umlando wesihlahla. Isihlahla lesi silabantu laba lalaba, isihlahla lesi silabantu laba lalaba. Kuyini okubonakalayo phakathi kwesihlahla, kuyini okungekho phakathi kwesihlahla, sibe sesiyigoqa-ke lapho. Ngibe sengigcizelela ukuthi ukuchwayisisa lokhu lokutholakale lapho kakutsho ukuthi okutholakale lapha sokuyiBhayibhili lakoDube. Cha, uchwayisiso nje yilokho esakutholayo and esakutholayo sikubeka ebandla ukuthi yilokho esakutholayo. Kwenzeka-ke kuzancindezelwa, kwenzeka-ke abanye sebezothatha phezulu kwakho khonokho, abafisa ukuthatha phezulu kwakho lokho ba-build up on that, or they want to challenge, or they want to give a different perspective, or bafuna ukunika nje lokhu lalokhu kanjalo kanjalo. Njalo nje sithanda ukubeka ukuthi ukuchwayisisa lokhu ngembali eminyaka leminyaka kunzima kakhulu. Ungakutsho ukuthi imiphumela oyitholile iba yi-100% correct, ngeke kube njalo. Njalo ayikho leyo research eseyakaba njalo empilweni. So kungabe kukhona izikhenqe lapho kuzaba lezikhenqe khona, abanye bazawalisa-ke izikhenqe lezo. Kuhle kunjalo, izandla ziyagezana, kutshiwo njalo. Sibuyele-ke back-ke kulokhuza kundlela yokuthi sikhangele izinjongo zale i-research. Bekujongweni lapho njengomuntu othanda ukuthi ezwe ngezimbali adingisise kuhle, ngoba isikhathi bese siside singelambali yakoDube encindezelweyo phansi ukuthi siyincindezele, lokuthi siyikhulume ezigungwini ezinjengazona lezo YouTube, siyibeke phansi ibe yinto erecorded, abanye bayiphathe khonapho, bayithathe khonapho. Izinjongo-ke zale i-research bezimi kanje. Okokuqala, ukudinga ulwazi ngomlando wakoDube, ukuchwayisisa nje jikelele ngomlando wakoDube. Bangobani abantu bakoDube, imvela yabo ithini, ukuncindezela lumlando, siwuncindezele phansi kumbe ezigungwini ku-social media lalapha lalapha, kube ngumthapho womndeni. Ngalokho-ke ngokwenza njalo ukwengezelela ulwazi, lanxa ulwazi lwakhona luyingcosana, kodwa ukulwengezelela ukuthi lubambeke. Okwamanje kakho umuntu ongathi yena hayi kule nto ebambekayo emdenini wakoDube edingwe yaba yimbali yancindezelwa phansi kumbe kwaxoxwa ngayo, ibingekho leyo nto. So lanxa-ke abakhona akula muntu oke wayincindezela kuhle yaphumelela kuhle, yaze yaphumelela abantu bayibamba ngokuyibamba ngendlela enjalo. So njalo sifuna ukwazi nje kancinyane ngendawo lapho abantu bakoDube abakhona, bafika njani kulezo ndawo.
njalo ukwazi ukwazana ukuthi lumdeni onje uvela kubani sihlobana kanjani. Abantu babekwazi ukuthi labana abantu lingaze libabone bangabakoDube bavela la sizalana kanje 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 kanje. Ngalezo ndlela yizo izinjongo engibona beziqhakathekile ukuthi sizikhangele kancane. Nxa sesikhangela ukuqoqa kwalolu chwayisiso lokuqoqa kolwazi lolu, so kumele sikhangele ukuthi siluqoqe kanjani lolu lwazi. Mina njengo principal researcher nginika usiphambaniso umtshana ukuthi yenza lokhu lalokhu, abe nguye u-research assistant ayedinga lolu lwazi. Besiludinga njani lolu lwazi? Izindlela eziqoqiweyo ukudinga lolu lwazi zime kanje. Sazithatha ngalolu hlobo. Kwathathwa ama-recorded interviews of abadala beZenga. Satshaya ama-recorded interviews. Njalo futhi samukela ama-submitted audios, recorded audios from kwabanye. Kuthi kunjalo saconduct ama-telephone interviews, ikakhulu ngapha konkosikazi. Satshaya ama-telephone interviews with abantu abadala. Saphinda futhi sadinga ulwazi esigungwini ngingathi enkundleni ye-WhatsApp yosendo lukaChochoma ababefisa ukufaka imbono yabo, ama-narrative yabo, babhala phansi basitshela ukuthi bona bakubona lokhu ngale ndlela ngale ndlela. Kuthi kunjalo bakithi ngikubeke sobala ukuthi njenge-researcher asikho isidingo kumuntu o-researchayo ukuthi alahle imibono yabanye abantu, kumbe ayehlukanise imibono yabanye abantu, kumbe athi lo mbono kawuqhakathekanga, lo uvela endaweni enje kawuqhakathekanga. Yonke imbono iqhakathekile njalo ithethwe ngalolo hlobo. Ngoba singekela ukwenza njalo ukuthi i-research ithathe ngokuthi lo muntu sinika lolu lwazi, ulwazi lwakhe luqhakathekile ngendlela abona ngayo, siluthathe silubeke eceleni, siyabe sesingasenzi i-research. Lokho akuseyi-research. So i-research ifuna ukuthi ube objective, ube fair, ungathi lolu lwazi hayi aluqhakathekanga, lolu luqhakathekile, lolu hayi aluqhakathekanga. Kuyabe kungaseyona research le. Hayi. Le research esingayo ngokuthi sizama ukuthi sicuphe lapha lalapha lalapha lalapha, sizwe imbono yabantu ngendlela abantu abakubeka ngayo. Imbono leyana ke sibe sesiyihlanganisa, sibe sesibona ukuthi kuphumani ke kumibono le, isitshelana lwazi bani esingaluthola. Sesingalukhangela ke lolu lwazi sithi hayi luqine lapha, luyayeketheka lapha. Sibona ngathi abeza ngemuva bangakhangela lokhu lalokhu. Kume kanjalo. So ngithe kube yinto enhle yokuthi ngikhuphe ngiyibeke ibe sobala. Ezenka lapha bengithumela umtshana nxa siya kubona ugogo wakhe ukuthi ayethola ke imbono fakelwe data yokuthi record, ahambe ayerekhoda ke ebadaleni. Now abadala abaseZenka akwarekhoda khona ama-interviews bakithi, njalo bavuma, kwaba lesivumelwano ukuthi hayi siyavuma ukuthi usirekhode. Njalo kwadingakala ukuthi sibekwazi ukuthi are they of sound mind, bayazwisisa into injongo esizama ukuyenza.
abadala bakwamukela lokho, kakho umuntu omdala wathi mina kangifuni ukurekhodwa, mina kangifuni ukuchaya umlando. Njalo singathi thina abadala bathi sesiphuze kakhulu. Belingaphi isikhathi sonke lesi? Ngubaba uSathemba lo ekhuluma la. Bantu bafana, abafowethu labanye bethu sebehambile. Belingaphi isikhathi sonke lesi bafana? Kodwa-ke sizazama ukulinika khonokho esilakho. Koba yinto enhle abadala bayamukelayo. Kakho umuntu omdala owathi hayi kangifuni uku-interviewa mina, kangifuni ukuthi kwenziwe lokhu lalokho. So bengithanda ukukwandulela ke lokho ukuthi abadala bavuma njalo bakwamukela. Ku-research kuthiwa i-consent. So they consented to this research. So sesikhangela-ke ama-recorded interviews. Abantu abalandwa ngosiphambaniso wayababuza, wahlala labo, wabarekhoda. Ngubaba uSekathemba, ngubaba uSanjabulo, ngubaba omdala uSayeleki, lo ngumama omdala uMankala, lo nakasibongiwe ngale komavalangezeni. Yibo abantu abasinika ama-audio recordings, bavuma ukuthi sichwayisise. Kusezenga-ke lapho yithi khona ngale komnyama ubambile. Kwathi-ke ngapha ngingathi mina yes, ngapha ngaseNkosikazi salanda-ke ababizwa ngesilungu kuthiwa ngo-aunt. U-aunt uNalakhela lo aunti uThaja Dube. Labo-ke bafonelwa yimi ngqo, ngakhuluma labo, ngadingisisa ngendlela ababona ngayo njengabantu asebekhulile abadala labo abafuna inhlonipho. Ngabanikeza-ke le inhlonipho, ngabanikeza le mbono, le nhlonipho yembono yabo lokuthi bakubona kanjani, ngoba labo bayakwazi ukuthi bazalwa kanjani. Kwaba yinto enhle kakhulu njalo bayijabulela kakhulu leyo nto. Njalo bavuma ukuthi ba-interview. So in other words, we managed to get i-consent ukuthi siba-interview. Ngijike ngibuyele kuma-audio. Kwaba lama-audio enziwa ngabanye, cha ayenziwa ngosiphambaniso. Esacela ukuthi i-information abantu abangabe belayo, whether i-audio or written information, bayithumeze esigungwini. Sesimemeze sabikela ukuthi sichwayisisa ngodaba lwakoDube. Kwavela-ke ama-audio amabili ngaleso sikhalazo, ngaleso sicelo. Kwaphuma i-audio kababa uSanokuthula eyathathwa kubaba omncane uThomas, ngayinikezwa ngumna wami umntaka baba omncane. Wathi mfowethu, nansi enye lapho esenza i-audio lapho, ubaba uSanokuthula nawe uyakhuluma lapha, ukhuluma imbali nje, mhlawumbe ingasiza le audio. Enye siyakwazi ukuthi yalethwa ngumfowethu uMaphendla baba omdala uSagreen, layo ikhona lapho, iphakathi komthombo walethwana. Njalo nje khonapho kunkundla eyosendo lukaChochomo, ibizwe njalo ngaleso sikhathi. Sacela lakho futhi ukuthi abantu babise imibono yabo, babhale, benzeni konke lokho njani. Babhala abantu information yonke lesi sayiqoqa. Sokufikile-ke kubanga lokuthi sikhangele ukuthi i-information yonke le isikuphela izinto ezinjani ezime kanjani.
Indikimba bani esikhuphela yona ngembali yakoDube. Ngizakhangela izinga kuqala ukuthi abadala basikhuphela indikimba ezingaki njalo zikhombe zisithi ngokuzalana kwabantu bakoDube ngesihlahla sakoDube. Ezenka kwaphuma indikimba ezimbili ezinje kabili. Abanye abadala bathi uLukhuni wazala uChochoma. uChochoma-ke wasezala sonke lezi sizwe zakoDube esisibona lamuhla. Labanye batsho njalo. Kube lolunye uhlangothi including ku-audio le yabuya lobaba uSanokuthula. Abakuhlangothi oluthi uChochoma ube ngumfowabo kaLukhuni njalo emdala kulolukhuni. Yikho indikimba zombili lezi zatholakala koDube ezenka. Zibuye futhi ezinye zitholakale ngaphi esigungwini sona lesi kusendo lukaChochoma. Abanye batsho njalo, abanye bathi hayi ngumfowabo, abanye njalo bathi hayi uzalwa uLukhuni uzala uChochoma. Abanye bathi uChochoma bakhula besizwa kuthiwa uChochoma wayelabafowabo. Abanye bathi abafowabo bebathathu. Sanjabulo uthi yena thina sakhula sizwa kuthiwa uChochoma wabuya labafowabo abathathu. uChochoma elolukhuni omunye lo owesithathu ngombono kaSanjabulo ngokuzwa kwakhe laye uthi ukhanya wayesebuthweni elalisondelelene kakhulu ukuvikela inkosi uMzilikazi. Kungakho-ke kazanga ahlale eduze labafowabo laba abanye ababili. Ngumbono kaSanjabulo lo. And siyawurespecta lawo umbono lo njengoba laye wayekhuluma into ayizwayo weyabekwa kuyo. So ezenka kuphuma indikimba ezimbili ezithi uChochoma uzalwa nguLukhuni, kumbe ngithi mina uLukhuni uzala uChochoma. uChochoma-ke abesedalula lesi sonke lesi sizwe esibona la. Then kuphume omunye umbono wesibili oyindikimba yesibili ethi uChochoma ube labafowabo uLukhuni lomunye wesithathu esingamazi ukuthi ngubani. Sesiqedile-ke ezenka lapho sasuka-ke saya eNkosikazi. eNkosikazi-ke siba lokuphazamiseka sokuthi uSiphambaniso wayengasayenelisi ukuthi aye konkosikazi ngenxa yezinye izinto ezenzakalayo kwagcina esukulele ekhaya. So-ke ngadinga-ke inombolo zabo Nalakhela labo Thatcha ngo-anti lawo abakonkosikazi. Ngase-ke ngibafonela ngazibika ukuthi ngubani, ngumntakabani, ozalwa ngubani. Kwakhanya nje bonke abadala bayakwazi lokho. U-anti uNalakhela wayekhuluma nje ngobaba nje, hawu kukuhle. U-anti uThatcha wayekhuluma aze akhulume ngobaba omdala uSaGreen ukuthi wamtshadisa. Abuye futhi akhulume ngobaba omdala uSasimiso ngoba wayembuza ubaba omdala uSasimiso ukuthi usaphila na uSasimiso. And bengithi ngikhuluma laye lapho, I think uSasimiso ubebhubhe 2 years back. Engikhona esizwa kimi ukuthi hawu uJeremiah, kuthiwa nguJeremiah. uJeremiah hawu usewabhubha. Hawu yebo usewabhubha, nguye umuntu esakhula sonke lona. Kutheni mfana? Kutheni mfana? Mfana kaDube. Hayi lapha ngihamba ngalolu daba, ngababikela bonke abadala. Ngaqala ngayo uNalakhela. Kutheni mfana? Kunje anti. Hawu dinga indaba leyo. Alright ke ngokwazi kwami yilokhu lalokhu
ngahamba futhi ngakunalaphela ngazi-introduce ngitshelwe ngulokhuza lapha ngu-aunt uNalakhela ukuthi ngibuye kini lapha Thaja Thaja ngihamba ngalolu daba. Uhamba ngalolu daba ngambikela konke. Hawu mfana kunje sizalwa kanje. Now konkosikazi udaba indikimba ezaphumayo yabanye indikimba yaphuma kunkosikazi. Indikimba ephuma kunkosikazi ithi yona uChochoma ube ngumfowabo kaLukhuni njalo emdala kuloLukhuni. uLukhuni enguye ozala usendo lwenkosikazi. uLukhuni enguye ozala usendo lwenkosikazi okuyikuthi bona uLukhuni ngukhokho wabo ngukhokho kakhokho wabo or the great grandfather. Yiyo leyo ababuya la ngabadala laba who are more than 8 years and above. Njengomdingi we-research kasikho isizathu sokuthi imibono yabo ngijikele phandle ngayithatha ngokuthaba kakhulu ngayithakazelela ngoba isikhombisa something. Now ngabe sesikhangela ke indikimba zonke lezi eziphuma ezenka leziphuma kunkosikazi zisikhuphela izihlahla ezintathu zokuzalana kwabantu bakoDube. Indikimba yokuqala ethi uLukhuni uzala uChochoma isikhuphela isihlahla esithi uLukhuni nguye wayezala uChochoma, uChochoma edabula lezi sizwe sakoDube nje sonkana. Isihlahla sokuqala lesi. Isihlahla sesibili siphuma kundikimba yesibili ethi yona. Isihlahla sesibili lesesithathu siphuma kundikimba yesibili ethi yona uChochoma loLukhuni were brothers. Now bobabili babe ngama-brothers. uChochoma sokuphuma isihlahla sikaChochoma esidabula abantu bakoDube esizabezwa nje amagama kancane in a summarized way. Kuthi-ke uLukhuni laye wadabula esakhe isihlahla ngendlela abakonkosikazi abakubeka ngayo. So silezi zihlahla ezintathu ngendlela abantu ababona ngayo ababeka ngayo i-information. Abanye bathi uLukhuni uzala uChochoma, uChochoma azale bonke laba bantu. Abanye bezenka laba bakonkosikazi bahlangana ekuthini uChochoma loLukhuni babe ngabafowabo. Okusikhuphela izihlahla ezimbili esikaChochoma lesikaLukhuni. Now izihlahla lezi zime kanje. Singakhangela isihlahla sika Lukhuni esithi thina uLukhuni wazala uChochoma. Isihlahla lesi sisinikeza ukuthi uLukhuni wazala uChochoma, then uChochoma sezala oNdabambi, sezala oSilo, sezala oMalunge, sezala uLomkhuhlane. Then sezala oNdabambi. Isihlahla sakuqala leso esikhuluma ngokuthi uLukhuni uzala uChochoma. Isihlahla sesibili ngasila uLukhuni phezulu ngoba sithi uLukhuni ube ngumfowabo kaChochoma.
So isihlahla sesibili sisinika uchochoma. Uchochoma izala umhlatshwa okomavala ngezeke, undabambi, usilo, umalunge, lomkhuhlane okuyikho kulomkhuhlane yikho lapho ukudabuka khona ngendlela engakuzwa ngayo, ukudabuka khona abantwana bentombi kuze kubuye kubo lompendo, kuze kubuye kubomavunkula, kuze kubuye kunagodini ngaleyo ndlela ngokuzwa kwami. Isihlahla sika chochoma leso. Then kube sokubuya isihlahla esikalukhuni ngendlela onalakhela labothaja abakubona ngayo. Yonke linto information kayiveli kimi. Ivela ebantwini embabuzayo oyisasibabuza. Now onalakhela bathi bavela kumfowabo kachochoma. Uchochoma, umfowabo kachochoma ulukhuni, edabula laba okhokho babo kulesihlahla sakhona. Badabula bathi yena ulukhuni wazala unkalakatha. Unkalakatha lo bathi wayelesitama, wayegagasa. Njalo unkalakatha kasatholanga ithuba kasabanga lenhlanhla yokuba labantwana. Sazange abe labantwana lo muntu unkalakatha. Bebese besithi umfowabo kaNkalakatha wazala amadodana amathathu lo muntu ngendlela abakubeka ngayo. Umfowabo kaNkalakatha wabafowabo bakaNkalakatha kuloSineke. So Sineke ozala ngulukhuni, umfowabo kaNkalakatha. Then kube sokusiba lomlomo Dube. So ulukhuni wazala laba bantu, Kalakatha Dube, Sineke Dube kanye lomlomo Dube. Now onalakhela lothaja bayehla ukuthi uSineke wazala lo lalo. Unkalakatha kazange abe labantwana, umlomo wazala lapha wayelesithembu kwakunje. Baze behle baze bayefika kibo Samgewu, labobani. Kukhona lokhu ngilakho esihlahleni sonke, isihlahla zonke lezi. Now then ngokukhangela ke isihlahla zonke lezo zontathu sesicubungula ke manje ukuthi sibone ukuthi kathi imphumela emicubungulo le isinikani injwani information enje sesiyitholile. Kungekho ukuthi ithi 100% correct, but at least we've got some information. Nga sikhangela isihlahla sokuqala esithi ulukhuni wazala uchochoma, sibe sesikhangela amadodana kachochoma azalayo. Singakhangela lapho kayikho indodana eyazala uchochoma kumbe esesihlahleni sikachochoma ezala abantu bakonkosikazi. Ngakhangela leso sihlahla yikho leyo ndawo, akula muntu onjalo. Mhlawumbe abanye basazokudinga ukuthi uchochoma wazala abani owazala abantu bakonkosikazi. Njalo abantu bakonkosikazi kabatsho ukuthi uchochoma iline yabo ihamba ulukhuni wazala uchochoma. Hayi, ayikho leyo nto. Njalo ebadaleni bonke esabadingisisa ezenka laphana, kabakho kibo bonke abadala abakhulumayo, kakho umuntu omdala wathi uyabona lapha from uchochoma wazala lo muntu lo onguye owazala abantu bakonkosikazi. Ayikho leyo nto. Ngakunjalo bayikhutha, kodwa ke kule information esayitholayo ayikho leyo nto. Now nxa sikhangela
kumbe ukuthi sikhangele yona isihlahla sikalukhuni khona phana futhi sisakhangele ukuthi maybe uLukhuni wazala uChochoma lobani omunye onguye mhlawumbe ongabe wazala abantu bakunkosikazi kakho lowo muntu ayikho leyo information mhlawumbe i-information okumele idingisiswe kodwa sitshela kuphela ukuthi uLukhuni wazala uChochoma kayikho ethi uLukhuni wazala uChochoma lobani onguye odabula isizwe sakoDube esitholakala konkosikazi ayikho leyo samele idingo yikho lapho kulesikhenxe khona sithi sikhangele lapho sibe sesikhangela ke sona isihlahla nxa ubona laso futhi ukhangele futhi isihlahla sikaChochoma isihlahla sikaChochoma kasila muntu okuthiwa wayeyindodana ezala abantu bakonkosikazi ayikho leyo sazoyizwa yileyo ndodana ukuthi yayiyiphi edabula abantu bakonkosikazi njalo abantu bakonkosikazi kabatsho ukuthi thina sazalwa ngubani ovela kuChochoma ozalwa nguChochoma hayi ayikho okuyikho ke okusiletha kusihlahla sesithathu esithi sona uLukhuni wayengumfowabo kaChochoma now isihlahla lesi nxa sebekhuluma abakonkosikazi ukuthi uLukhuni wazala lo lalo 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 isihlahla lesi kasila Chochoma kiso ukuthi uLukhuni wazala uChochoma then wazala abantu wazala abantu wazala abantu wazobuya wazosala thina so ngendlela abakunika ngayo bona akula Chochoma lapho kusihlahla sikaLukhuni basinikeza unkalakatha basinikeze usineke basinikeze umlomo behle baye phansi baze bayefika kibo now ungakhangela izihlahla lezi on a surface level on a very surface superficial level usikhangele zonke usifake duzane duzane esikaChochoma lesikaLukhuni ulakho ukuthi ucabangele ukuthi onkalakatha abavela kuLukhuni labo sineke abavela kuLukhuni labo mlomo abavela kuLukhuni babe yi same age or similar age labo bani labo Ndabambi labo Omkhatshwa labo Silo labo Lomkhuhlane uyakubona nje ukuthi kuyahambelana on a superficial level but le yinto ezofuna ukuthi mhlawumbe nxa kulama records alokho esekhona kubulawayo kuma birth and whatever abantu can trace that sikutrace kanjani kodwa uyakubona ukuthi ngabantu abanjani abangaba yindetshane yabo Ndabambi Silo Khatshwa Lomkhuhlane then wehleke ukhangele labo abazalwa ngaboSineke labazalwa ngabomlomo ababanikayo njalo angizi ukufaka a lot of detail ngilayo le information uzababona ukuthi labo baba yindetshane yabosibhalo labo khuluma tikiti labo khuluma nayinayi sebeseduze ke labo ngoba yibo abazala abonalakhela labo Thatha indetshane le eyabo matikiti labo manayinayi labo sibhalo then unalakhela ke laba sebebuya la nxa bebancinyane mbijana kulabo abafowabo sebebuya ke ku-generation yabo baba bethu yikho phela bengo auntie sebebuya ke ku-generation yabo baba bethu laba sesitshaye i-analysis lokucubungula ukuthi izihlahla lezi zizikhombisana
sesihluza sesihlaziya ukuthi sizame ukuphuma lokubambekayo okungabe kuyabambeka. Imi kanjalo i-research le engithe ngayithatha ngayikhangela ngadingisisa ulwazi ngarekhoda what much I could get, ngadinga le information lalapha kodwa-ke i-research le lapho ebuthakathaka khona kungaphi, esingathi thina ngesilungu, what are the weaknesses of the research? Umthapho lo lapho obuthakathaka khona kakhulu kungaphi? Njengoba sesike sakhuluma ngaphambilini, sizama ukudinga into yeminyaka leminyaka. Njalo abadala sibathole, abanye sebekhulile, abanye sebekhohlwa, abanye njalo belakho ukubakhumbuza ukuthi hayi, khumbula phela laphana ubani wayezalwa mbani. So some of the information may not be correct, but I believe ukuthi roughly about 60% of the information, 70% of the information ikhomba kanye lapho uhamba khona indaba, or even between 60 and 80 thereabout, 60 and 70 thereabout, information le ngibona i-right. I-weakness yakuqala le ukuthi abanye bese bengathi abayenelisa ukurecalla kuhle, ngoba bekhuluma abadala bathi okunye asisakubambisisi kakuhle, kodwa-ke sibona kunje mfana. Enye yobuthakathaka bale i-research ukuthi sokuyisikhathi eside into le yenzakala. Abanye abasakhumbuli kahle, zange kube lo muntu owancindezela phansi ukuthi afake phansi ukuthi okay, kume kanje. This is the first of its kind, ukuthi sikuncindezele sikufake ezigungwini, then obuyayo sengabuya echophelela phezu kwalokho esesilakho. Embona kuyi-information enhle kakhulu. Kodwa i-strength sale i-research singaphi, ukuqina kwayo kungaphi? Ngoba i-research vele iyaba labo ubuthakathaka, ibe labo lokhu kungathi kuqinile. I-research le isisinike ingcosana yolwazi lwakoDube, lokuzalana kwakoDube. Akutsho ukuthi 100% perfect, kodwa sokusinike ithuba lokuthi siyibhale phansi, siyilobe phansi, kwenzela ukuthi ofuna ukudingisisa, ofuna ukuchwayisisa, ofuna ukuchophelela lolu lwazi, uyachophelela entweni esibekwe phansi. Achophelele ngaleyo ndlela. Kuthi-ke imvelaphi yakoDube as on ukuthi babuya kwele South Africa kumbe ngabantu ababuya ngaphi. Lakho kule narrative lethi yena abantu bakoDube babuya bebalekela inkosi uShaka, belandela uMzilikazi. Base befika-ke lapha koDube. Kuthiwa uChochoma wayeliqhawe elikhulu kakhulu, njalo elabafowabo, but kuthiwa ukhona owayengowesithathu, who was even in the inner circle yama-royals. But that's a perspective, ukuthi sikwazi sisi ukuthi kuliqiniso kumbe kunjani, that needs to be tested. Leyo mvelaphi ingathestwa kanjani?
ukuthi abantu babekwazi ukuthi for sure abantu bavela eSouth Africa or not. Isingathestwa-ke nge-DNA, abanye sebezayikhuphula ngaleyo ndlela. Kulula kakhulu kulesigaba se-KZN esilabantu bakoDube. There's a dominant Dube population there. Kwakulenkosi, amakhosi, izinduna zakhona. So abalethuba sebengaya lapho kuthathwa ama-blood tests, kucheckwe, kucompare, kufunyanwe ukuthi for real do we come from there. Nga sivela lapho i-DNA yethu izaphuma khona. That will be something that will be solved there. Then kube lenye futhi emvelaphi ethi yona nalapho sesikhuluma nge-themes ezikhuluma ukuthi sibili abantu basuka zimbili. So enye ithi sivele KZN, enye ithi singabantu bakomhlanga. Saguqula isibongo, sibalekela amabutho kaMzilikazi. Sasiguqula saba isibongo lesi saba ngesakoDube. Thina singabantu bakomhlanga. Ingalungiswa kanjani leyo ndaba ukuthi sifumane for sure ukuthi singabantu bakomhlanga na? Kulula lokho. Kulezi insuku lakho futhi kule DNA ngasolve. Thatha igazi labantu bakoDube, thatha igazi labantu bakomhlanga, uchecke ubone ukuthi liyahambelana na i-DNA yakhona ihambelana. Ozokwenza njalo uzosolva lezi zinto. Either uyasolva le ndaba ye-KZN ukuthi sivelela lapho KZN, or uzosolva indaba yokuthi singaba komhlanga. Now bangapha abantu bakoDube, bafika njani eZenga? Abadala bakuchaza ke lokho, ukuthi ke basuka duzane leNyathi lapha kuthiwa i-10 point whatever mile, 10 mile point whatever. Ubaba omdala uSayile kube kuchaza ke kuhle lokho. Njalo bebethi ngabe bedlula ngebhasi khona phana kumuntu umtapa sebesiye town, athi unqola ngakithi lolu laphana akukhombe. Kuthiwa i-10 mile whatever area. Kumele siyefika la. Next time ngifuna ukuyafika kuleyo ndawo. Ngiyaludinga lolo nqola. Ukuze sibe kwazi ukuthi kathi isithathe lama-picture, lama-photographs. Sidinge ebantwini bakhona phana eduze. Ukuthi kathi kuthiwa kulo nqola koDube lapha, kwakuhlala abantu bakoDube lapha. Ukhona na owazi ukuthi unqola olungaphi? Siyefika lapho. Now basuka nje abanye bathi ukuze kutholakale indawo yeZenga, bathi yona yafunyanwa ngukhulu omncane uManayinayi. Angazi kumbe bathi wayesebenza umsebenzi bani wasezowela nale ndawo le yeZenga. Batsho njalo abantu. Kungaba lembono futhi ehlukeneyo. That's history. I-history ngakube lento one okuthiwa is an absolute truth. Ayikho leyo nto. Kodwa kulombono othi umuntu owafumana indawo yeZenga ngukhulu uManayinayi. Wase siyabiza abafowabo ke. Bamlandela kanjalo. Yikho ukufika abantu bakoDube behlala eZenga. Kusiba lo muzi omkhulu. Bekhokhelwe nguJack Sibhalwa Dube. Kodwa ukhokho uNdabambi ube khona lapho. Esakhulakhulile. Ngoba lengcwaba lakhe likhona lapho. Khona phana kithi eZenga. Emzini omkhulu. Kusamele ke sazi ke sidinge sazi ukuthi kathi abakonkosikazi baze bawele konkosikazi bawela kanjani. Njalo kusazamele sazi ukuthi abedimpamewa abakoDube abangathi bavela ngapha konkosikazi bawela njani edimpamewa. Silomfowethu laphana
uSindiso Dube oleshophu Impumelelo ngabedimpamiwa labo, kodwa balobu bavela ngapha, kukhanya ngathi bavela ngapha kulukhuni, but la yindawo kumele ichwayisiswe. OJeremiah bafika njani ngaphetsheya ngale duzane ledolali kuthiwa iDolahali lapho kuvela khona ugogo uManglazi. Bafika njani laphana baze bahlale laphana. Ngenye yezindaba okumele siyiqoqe siyilobe phansi. Ngisazozilandela ke lezo ikakhulu eyabo Jeremiah edimpamiwa lokuthi konkosikazi baze bafika konkosikazi bafika bevelaphi, mhlawumbe labo babevela khonapho endaweni zeNyati behlukana, abanye bali. Sisazokudingisisa lokho kodwa-ke mina ngibonge kakhulu njalo ngithanda ukugcizelela ukuthi ukulanda ukuqopha lomlando, it is out of my passion for i-history yakwethu. Cha ukuthi ngithi mina sengifuna ukuguqula abanye ngenzeni ukuthi mina ngihlakaniphile kulabanye kunjani, ayikho leyo nto. Yikudinga ulwazi lokuncindezela ebengivele ngikuncindezela ngogwalo lwami oluzagoqela nje yonkana leyo nto. So sibonge kakhulu. I hope abanye bethu will find this helpful, will find this very interesting, and abanye bethu who are open-minded will build on this and keep the fire going njengesizwe lomdeni wakoDube. Kuyinto enhle ukuzama ukudingisisa ngobuntu bakho, ungaphili angathi inyamazana nje, usingaphili angathi zinyamazana nje ezingazi ukuthi zivelaphi, owezehluleka ukuncindezela phansi ukuthi zivelaphi. Singabe sazi lokhu lalokhu, but ukuthi kubutheke kuhle kuncindezelwe kuqakathekile lapho, kuyinto enhle futhi ayikho into embi ngaleyo nto. Ngokunjalo ngibonge kakhulu lina ma-grand chochoma Lukhuni Dube clan esilibiza ngokuthi ngama-GTLK. Sibonge kakhulu. Thank you very much.